кылат да, ошону эме кылабыз. Kestiga. Al endi bu delo qanday qilib qilatgan? Qalin qog'ozinchi. Qanday qilib qilatgan qalin qog'ozimiz? Qiynaldikmi? Üçüncü ofsuz bazarındaki biz aldığınızda qanday qog'ozlarni beremiz. Oşonu qo'linglar bilan mıjig'ib ko'rasizlar. Ana mıjig'gan qog'ozni qayra jaysаңар, мындай тегиздесеңер тегиз болот экен. Ошону билебиз эми. Özgürçülüğünü görüyoruz. Hazır men iki gruppadan birden balan çakıram. Süylemiyoruz. Kana, Ercan. Kim çıkar? Bir balan azı. Hadi çık. Kalanımız taraflardan var ısırmamızda. Kalan gruppada yapıldı. Tamam mı? Cüzi. Balda, kırakla, unoğu baldardan kolunda kağız menen tıyın durar. Biz bu kağız menen tıyındı Ercan. Ekolunu ten koyup durup, ana jerge taştayız. Oşonda emne bolot eken köröyle. Kolunuzda ödere kılabız. Жоқ, экон тен қалмады, мындай қалмады. Экон тен қармай сынбай жеген, анан кейін жерге таштайсың. Қара сен не болот екен? Қарбы жемесі, қана таштап өтсек, 3 жерге таштайм, жерге ташта, экон тен ташта. Ошонда қайсы бири биринчи түштү? Қайсы бири биринчи түштү? Тыйын, Молодец, тыйын биринчи түштү. Эмнеге тыйын биринчи түштү, балдар? Тоголук, дагы эмнеге? Тыйын оор болот, оор болот. Кагаз деген жеңил. Азыр мен гүлдөрдү таратып берем, Гүлшан таратып берсин. Анда көрөбүз. Гүлдөрүбүз кантип ачылып калат экен. Балдар, қана ақырын гүлімізді алып, суға сәйкен салып қойынычы салдыға гүлді. Сала бергілі ортасына. Азыр гүлімізді не болушы? Қала отырамызда не ой қалады екен гүліміз? Қашылап қарап тұрулачы. Қолыңызбен тиді емес, қызым. Не олады сені гүлім? Açıldı da. Oy молодец. Açıldı mı? Benimki de. Oy молодец. Benimki de. Ne? Eceke Melike. Ne oldu? Melike. Ne oldu gülüm? Melike. Açılata. Açıldı da. Açılata Melike. Салфетканы биздер макулатурадан жасалат экен, бул салфеткалар. Салфеткаларды кайра макулатурага чоңулган кагаздардын баарын жууп, тазалап, бизге салфетка, бумагаларды жасап кайра чыгарат экен, балдар. Мына көрдүңөрбү? Бул салфетка. Салфеткада бул жерде көк, кызыл, фиолетовый цветте түстөр турат. Биз алдыңарда суу турат да.
сууга ошо салфетканы салганда кандай түс болот экен көрөбүз. Краскаға бояуға малынған қағазды суға салсақ, қағазымыз не болмайды екен, аппақ қағаз. Қандай қағаз болып қалса екен? Түсті қағаз екен, қайсы түске боялған болса, ошо түске аппақ қағазымыз боялып қағаз екен. Ак кагаздарыбыздан көпүрө жасайбыз. Түгүнө кубиктерди коюп, көпүрө жасайбыз. Көпүрө жасалгандан кийин ал карандашты коюп көрөбүз. Ушул көпүрөбүз мына ак кагазды көтөрө алабы, көтөрө албайбы? Ошону байкайбыз эми. Андан кийин мындай гармошканы кылган кагазыбыз бар. Ошону да карап көрөбүз. Отон айырмасын билебиз. Кайсынысы көтөрө алар экен, карандашыбызда? Biz bunu mınakey gördünüz mü? Böyle oturup garmошканы üstüp çıktık. Oşonun için eline götürdük. Karandaştı götürdü. Neni götürdü? Karandaştı götürdü. Juka kağızı karandaştı götür aldı mı? Yok götür almadı. Bu ne degende jеңил болот, juka болот. Бажет айтчы дагы эмне кылдык? Ол көпүрөдөн дагы нелерди кылдык? Суларда эмнелер ачылды? Кандай гүлдөр ачылды? Кагаздан жасалган гүлдөр ачылды. Андан кийин дагы ак кагазыбызды кандай кылдык? Кана эсиңерден чыгып калдыбы? Ак кагаздар кандай жыртылат экен? Мурук кагаз менен мын кагазын айырмасын билдиңерби? Ошондо жыртканыңарда курук кагаздан эмне болду? Курук кагазды жыртканда үн чыкты. Ал эми суу кагазды жыртканда эмне болду? Үн чыктыбы? Жок, чыкпады. Көрдүңөрбү балдар? Биз бүгүн силер менен экология боюнча эксперименттерди өткүзөбүз, балдар. Biz bunu ыргытпайбыз дагы. Эмне жасайбыз кайра? Картон, туалетный бумага, ушул эле кагаздарды ыргытпайбыз дагы, топтоп макулатурадан не кылат экенбиз? Картондорду, туалетный бумага, салфеткаларды жасайбыз.